Dzogchen Ranya Patrul Rinpoche was born close to Rutam Oyen, Samten Choling, Dzogchen Monastery in the center of Kham, Eastern Tibet in 1963. His mother hailed from the family of his previous incarnation. His father was called Drukpa. As a child, he demonstrated excellent abilities in learning quickly and effortlessly. He began his studies at Dzogchen Monastery, where he was also trained in tantric rituals and assigned to the position of Dzogchen, the Great Chopin. At that time, he participated in reconstructing Dzogchen Monastery by drawing, painting, and making masks. Later, he continued his study at Dzogchen Sri Sangha University, where he studied the traditional Tibetan curriculum from the practices of the three bases of discipline to the highest tantras. He engaged in the practices of listening, reflecting, and meditating, through which he gained knowledge of great Indian commentaries and gained meditative experience. Through the practices of discipline, he tamed his mind stream. Among his teachers were great masters such as Khenchen Dachen Namdol, Khenchen Pema Tsewang, Drukpa Rinpoche Thupten Yema, Jabje Pema Khalsa Rinpoche, and Jabje Alak Sankar Rinpoche. Patrul Rinpoche continued his career of enlightened activity in Dropung Dzogchen Monastery in southern India, where he taught as a Khenpo for 4 years. While there, he founded a Dharma city center of Nyentik diamond vehicles. At that time, Chodru Soye Rinpoche bestowed him the title of Supreme Dorje Lobun Master of Ritual and requested him to remain in the external seat of the Dzogchen Monastery for a long time. Also at that time, Meling Techen Gyome Guzon Oye and Chapchok Dzogchen Rinpoche announced that he was a true reincarnation of the former Tukur and offered him the crown title of holder of the teachings of Tupe Onshu Gyawa Dzogchen Pa. Lasso Thomas Zinkenyon Ton Tani Jenam Somala Samtashi Derikyo Tandi Mamata Benjamin Zeni Parchi Luniaki Lozanjire Tani Tangandana Lip Tadu Karisegruji Pire Niji Lo Yondanda Gamba Tasson Noni, La Palonia Corn, that is Zudi, Tenizodu, Mayandra Zeti, Uguchu, Don Rion, the Titi Paritona, Jehi Sam, Da, Marona Yonte Mena Yon, Tinganda Kurni, Jichu and Zegun and Zuni, that Parchi Molonia Lautzamchian, Teni Tombo, Tomanda Gina, that Chuso Chun Gio. Then Brussels Teni Tandari, Masichi Moyo Mari. Then Jis in Ton Dum Zankulola, Tingazo de Sashan de Topson, Tikabla Top Gazik Jensen at the Carisina, J. Maja Pyre, Dravon and Jiggy, Gumba Cock, Hidrato, Zandra, T. Motarka. Ji Napshol Yanago, Ta Puri Yana Chok, Hijapa Yana to Sola Jig, no tank Tenisupi, Virgin no tank cork jig, Tenisupi Perna, Tin Zerum no Yan Jig, Jig Lapaloni, Koreana, Cheper the Chilo Young Gol, that Tantag Kornaji, Sonjik Song Dojo to so. And you can't in a Tandizene, thing also Chirizu to Sondo Pari. Hijagzina Sondubar Institute se Tanda Lodachi Godaj to Tandizon Lodati Lorum Samdachik Lorum Tombo Niba Sambatanda Yom Chachizu Teni Tedo Nyamtala Boya Lion Natsu Lodachi took some Pomo Lodachi
Sondopar Institute je lo da pe yapo na hyong hyong parche mulo jirin zamla di hwa la nga zu zu ne yapo hyong so tani ni tong dan ni go zo ni tani di yedat danan chopari di kap to toman cho yong de dan de rofa ko komba tundro jire zu de ji changsa de hyong da jin na tundro ba ju ngoma mombo yoda ba ju mo choma to tani munal ba ju ji yaji chenda tundro ngombo yosa phok komba na ta tanda re te yan na yo te nga chu nyu ni tani su journey di la hom tanda ji na chacha yosa to him mo ji tanda ma re te yan na ji se kale kale ni to dan ni ngu chu te nga chu hi darba yan da lo ri ri la hi darba sam chin chu tani te mayan ba ji ka general buddhist course se tani di kunzong lam hyal lo tahwa la ta library tamo hyog mundo chukung tu tamo nong chukung tu de lo ri ri la chukung ri ri kong so nyama kyunga ri la tani zoni ta parche ta ba de tani ta tengsong ji e che yapon da yo le ri ta tengsong da ji na lo tahwa la hida zanda sam te dong tani di namja general buddhist course se te dong tani dana dupchen ji zoba chen bo un chen nimtik nyamlang ji tantup hyoji ko ko rinzun de dupchen ji tong tani nga chun dana la ji shison soma ke chetal hunroling hunling dorsen hunling terchen terchu ti tol nyama dan trip ji la chode ta chi lo chi la yi jam batho nam ti ja thang ba se gana ta ti so tu ta ni tani zo de chon dana la ta ji go ma ru ri re te yan na yo hyo ja cho la ji bar dong tro sam ji ja hyo la tani ji yang ku tur ma thik dan sen la so ba tan da ri ji pe to so na ma pa la song ji ta ba se ji te kana yin na ji tar so ma sam mo tong ni ko su pe ya ho na yong gun du tani zo du dana la dup chen tan da ji sam cha ji so ji yo le re tani te do no yan ji ge ma zu human la japan la hian ren ji dup chen ji tong jo che se sa dana la kan du de shen jem dup chen ji tong portugal nga zu nam ja zimbar rong tur se jo ge dup chen ji ta chan so tani zo re tani dan dana kale kale zena nga zu bo pa so ram ji yong ji ge re ba tong pe yong du ta talon da ji nan dana degi group person konamba ka humane ka matsundi chuso re bo globdare choma la samji mashap rupa yapo no matsuji likana na tanda ji leji humma ngachu dine mayong la lo tawa bo ku chu region se Tibetan cultural festival se te la tandi zona te degi chofa te pe samji mashap jahyo no talon dana ya pe there is na jonjer maung palayon ji danala matsu pu ke chu dong region pu jin non deng ke ji chu dong region choma de te cha ji pan to si ji do xia xi re de ti re ba dong ma nam de ja yo ti che La Sarambuchi Tujena. So my name is Chime and I'm here secretary of Dharma City Association, who is taking care of this building. So the association bought this building already 2007, and at the time it was a very old farm and with a place in ruin, and we worked a lot. Thanks to the Rinpoche's kindness and all volunteers, we renovated a lot, and now we have a wonderful place here with a big temple where we are standing right now, and rooms and a place to eat and place to sit outside. We have swimming pool and office, tea house, and bed and breakfast rooms for rent for tourists or whoever want to have time here. And we organize every year normally different events here, seminars on Tibetan Buddhist philosophy, and retreats, practice retreats, meditation retreats,
We have students coming from all over the world, students of Patrul Rinpoche who are coming to study and practice with him. Now all these activities are taking place here thanks to Rinpoche and all volunteers, and we would like to invite whoever wants to come and join us here and to provide our facilities to you, and you are most welcome. And we also have cultural events happening here. We have Tibetan festivals that happen every year. We invite Tibetan people from Belgium to show their culture and their heritage, and allow local people to come and see how it's like. And we also have events which are related to also Tibetan culture for our students, such as Tibetan language courses. At the moment they are happening online, but also we hope to have in the future Tibetan courses happening here in person. And we have a translation group which is taking care of translating and editing ancient Tibetan Buddhist texts. And we have already, the translation group has already published and edited and published two collected works. And one collected works is the collected works of Patrul Rinpoche, which was published and printed and sent here last year. Donc c'est le Nouvel An tibétain, une fête qu'on fête chaque année, ici, tous ensemble. Et donc on ouvre les portes sur l'extérieur pour faire découvrir le centre et toutes les activités qui s'y passent. Le centre Dharma City existe depuis 2006. Ici sont accueillis des gens qui viennent du monde entier. L'activité principale, ce sont des cours de méditation ouverts à tous qui se passent le dimanche. On a des cours d'introduction au bouddhisme, il y a des cours, les salles sont louées, donc on a des cours de qigong, de yoga, de sophrologie, etc. qui sont donnés ici aussi, toutes les semaines. Et puis après, il y a des séminaires bouddhistes qui sont organisés tout au long de l'année, que ce soit pour des débutants ou que ce soit pour des étudiants avancés, des étudiants qui sont bouddhistes et qui souhaitent faire des études plus approfondies. Le Losar était donc l'occasion d'ouvrir les portes de cet espace. Une nouvelle année commence ici. Au Nouvel An, au Losar, quand on rencontre des personnes, on dit Losar Tashidele. Donc Losar pour le Nouvel An, bonne et nouvelle année chez nous. Tashidele, Tashi, ça veut dire que tout soit auspicieux, qu'il y ait de l'abondance, du bonheur, de la joie, toutes des bonnes choses. Ici, on aborde les deux aspects du bonheur temporel à court terme
et à long terme, un bonheur plus absolu. Ce que je retiens, un moment passé avec des gens très agréables, en fait, toujours souriants, hein, peu importe ce qu'il peut y avoir. C'est des gens qui sont vraiment à l'écoute, on sent le vécu, mais en même temps, on sent qu'ils sont toujours du côté positif, en fait. Donc c'est ça, on avance beaucoup, en fait. Et alors ici, c'est calme aussi, hein, c'est un endroit calme, posé, même pour une petite balade, ou comme vous avez vu, pour aller boire un thé ou quoi que ce soit, c'est génial, quoi. Ça nous a beaucoup plu, cette simplicité et oui, l'accueil et les paroles de sagesse que nous avons reçues, ça nous a bien plu et on se sent bien. L'année s'annonce donc sous les meilleurs auspices pour cette communauté qui n'hésite pas à créer des espaces de rencontre avec la population locale. Gomba korando diye shopa. Umane bomo. Yapo thongi yana mana hamaste. Camera jabu thongu de. Yapo thongi samana. Tibetan Buddhist Center Lantisha Dharma City. Dia de Florennes la satellarisha Chaleroy. Tenia Zina. Tenia Dona all konzo lehun shal. Lehun. Ani tela di gamba rasha, the gamba ransu so praying hall rasha. Di so nyehang de rasha nyehang. Jonkan de la do. Kon kyo shira do ne. Nalo lia zangma chunga guna chunga do che guna che do ra. Ne tene ya do na konzo ya. Telia kalanda ho de shasarish. Tene ya do na ani hol shimbachi do tando. Ta papa pu do le na ani telia kan lia de sa do da kyudi takaran chi do. Chopa delia. Chopa delia. Tatni nyega de chunga de tela do. Nyega chia de zo. Telia komba chun de ya. De sa de so shadow konzo. Namshi skill no yana. Telia nyega chia de zo do. Be. Ani nganzo ta yaka consent wale ya pugu dunzo chiche de wala yona ngone ya puchirando soso nyegan la do khala soso sa ta chandu te da nyamdo anja lo le ya pugul se mo se sa sumi che sa pe ya poso shado shopa dele ane tati lang so do ti risha
Di lagan de su cha che yur mo shira mares che sona so. Ta lagan nan do de inji mini kada ya go do. Kada ja che shows. Bu inji mini Şöyle tatlı işte lahan duşuti ne yapacağın aşağı şuti tenso ne peça şuti tamam çimbo de pena antavaliya çiçeği çözümüzü de peça tenso de şimdi peça çi 저기 있다고 가장 소소서 안성만 소남도 정말 보시라 세나샤 안고를 못 치고 여보시라는 분 저지 무슨 그룹 마스다 무슨 그룹 마스다 축 근데 너 나왔어요 세나샤 그런 거 있잖아 좀 소나니야 미도 빼매질이야 좀들이 있지 소는 거라 소나샤 들래 친구지 디나샤 잠깐만 Hierbij heb ik een paar foto's van de kamers dat u kan huren bij Dharma City Center. Er zijn 2 soorten kamers, klein en groot. En de prijzen zijn echt betaalbaar. De kamers zijn zeer netjes. De bed waren super comfortabel. De omgeving hier is echt heel rustgevende. Dus dit is echt een aanrader voor alle vakantiegangers die een beetje rust zoekt in de zomer. Is dit echt een perfect plaats om te genieten. U kunt ook Tibetaans theehouse daar genieten. Dit kamers kunt u reserveren via
booking.com